Asense mwende abasaye niko baburi gwe kwena kingango kibale gwe sonania ase amangana araba konyeri gwe tankuru asubutumiki bwa malyogo yogotindia aniganya kaba kwena kigwa amono mo MCB wodi ya Bugusero Omoske Vincent Abuga asaberka batamna niko abasa bange patay gwe sonania ase emirimo igento kyaberge kwirira obosali kwena kigwa achinsemo ao ime neisko yorgongoro gusi arabotiro niko rwariga gwa no mulikito dipon asanya kondo kakinyu wa mashinani muroje mnatoleli sabwa no mwezi miwo minto fini arule korwa ali town nyoro otigire baka abantu bechi county ochire ko twatendi gali sabu lero ko senja muri day eye ngati yenkwana yeye masijemo kurwa sabasai kurwa se ward ya Bugusero yutuke miye bunge ya Kitutu cha South asaba bako kolegi karokia bene kyo kusangirira ibirengero byabona magani yabo unenchirejemo yokorobelia amatukama ya ankyo kwa siku ya leo yenyewe tuko na furaha kwa mheshimiwa wetu Abuga kuongelesha wa agencies. Moso tumeona amesema polytechnic yetu ni free. My youths to join huko as from January tusome. Tumejifunza, tumeelimisha. Kuna wengine kama mimi tulikuwa tumeluso kwa masomo lakini naona tukijoin shule yetu huko ya Raganga Polytechnic ametuambia ni free, hakuna kitu tunapeleka huko. Alafu pia ametuambia juu ya madawa. Ametuambia tuache kuwa na siku nzuri pamoja na MCA wetu. Tumezungumzia mambo mengi. Langu ni kushukuru vijana wote ambao walijitokeza siku ya leo kuja kusikiza na kutoa kilio chao pamoja na malalamishi pamoja na mahitaji yao. MCA Borogongoro igani gari bagalia elia bene asomutimo ko yegabo chengera lituko lyobosibuli meyense asoko igwa ekirero kyabasaye anene asechingo kyechiga ritukuria rero nachigeta abasaye baguru Bugusero unatagete gotegerere birengeri byabo naende unabutambe togoteba nere biya kwa bali chingaki erinde baru birengeri byabo senjina bwe serikali ya mambi twabere na barabu almost ritukurigima naenda wontegete gobatengambia mono for coming because if I get in time saine kamiri because unabasaye na abategereje and I want to confirm ngai birengeri bangere ningende kubibeka into consideration tuhakikishe ngatwagajire generation ya mambi abasaba igani go bagokira mu ruburiga asibatebanga ininchireyemo yokoreta obomo nabo igo kwegendereria asichinsemechyo. It has been a great impact, the most especially called the youths around this place, because the mentality and what they had in mind have changed and they are now people becoming of great value. That's what we need as the current situation and the people of the current affairs as the Gen Zs. I'm recommending good work done by you, Mr. Vincent. This is a great. Today being a Jamhuri Day, you have taken your time, you have come here on the ground to at least share with the small kids who are growing now. Sisi tumefurahia kwa leo na tunamshukuru aendelee na hiyo roho yake kama mwana Bugusero. Tutaona kuna matarajio ya mbeleni kuwa it will be all success. Komenta najwe omo MCO yo igani gali eira yogo chikubwaterana neke golie kige kyabasaye asama tukaribosyo eli anyare goikirania chire chae cha magenderero malyogo yogotindi twakwanira mananga kibago chichamo twakwanira mangana education twakwanira igoro ya magenderero twakwanira mangana sports yontegete go confirm asogote bangikire turataramo na Genesis abontegete gotebanga getungio kirasi Bugusero abasaye bonsi bono nigo baburiwe kwerenda anene chinga kechiga cyo mutimoko elio banyare kwana na chinga kechingororo nabo igo gwetanga kurwa sebinyugwa ebyo anene bikoreta ebikoro by'obusalia tego sabiraba na youth bonds mo especially unabono turenga kechi holiday kumugo chaga go sherekea maana Christmas kumugo sherekea maana ya tarehe moja. I want to request you kumugo genda muri chindagera chiri chingia chitanyare korete contribution chitanyare kogera muchage gisegi erindenga gotogo chako mwako munyi tuchake torebuya naende togende ne program cyakera rito ntubona na akira abantu babo Bugusero buya rendo mu marayo mu muligere limoja nandi motebenga nandi etano nga nandi mu tomeka lende squeeze mla matanga ya fiete ndele tote to momende renda ndene no dimia atiko tokonya go chimotule ndanya abanyoro torusirizi Hikuripoteria getaseni kya ubwanchete kya getembe eliterana inkoro kwa Dipon asanya